Reka mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza cyo ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu 2026. Ikaze rero muri gahunda z'amakuru yacu muri iki gitondo n'amakuru menshi cyane azindutse avugwa. Madame Jeannette Kagame umufasha mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asohoye itangazo rikomeye cyane. Hari n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa muri iki gitondo. Ndaza kubabwira yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakira imirambo y'abasirikare batandatu bayo bishwe n'ibitero bya Iran. Hanyuma rero kandi hari andi makuru avuga yuko uwitwa Ambassadeur Olivier Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, akaba yabwiye umuhungu wa Habyarimana ko umubano we na Tshisekedi u Rwanda rutawufata minenembwe, cyangwa se no kuvuga ngo ntabwo rufata nk'ikintu cyoroshye cyane muri rusange. Ikaze rero muri aya makuru, hanyuma turi kuganira ku nkuru yacu nyirizina kuri Madame Jeannette Kagame ndetse n'itangazo riturutse mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House. Reka duhere kuri iyi nkuru mbabwire ko Nduhungirehe ni umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yabwiye umuhungu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda Jean-Luc Habyarimana ko u Rwanda rudafata minenembwe umubano we na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Minenego. Ibigarutseho ubwo yamusubizaga nyuma y'ubutumwa Habyarimana Jean-Luc yatambukije ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhungu wa Habyarimana yifashishije X yahoze ari Twitter, yagaragaje ko u Rwanda nk'urushaka guhunga inshingano zarwo nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru ba RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda, ibashinja gufasha M23 ihanganye na guverinoma ya RDC. Kuri we ngo rushaka kwitwaza ingendo ze zihariye yagiye agira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uburyo bwo gushimangira umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba FDLR, ngo kandi ntaho bihuriye. Leo Habyarimana asanga izo ngendo yagiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntaho zihuriye n'ubufatanye bwe na FDLR, ahubwo ko ngo ari ingendo ze bwite yagiye agirira muri icyo gihugu cyahaye intebe FDLR igizwe n'abasizi bahekuye u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka wa 1994. Minisitiri Nduhungirehe yahise asubiza umuhungu wa Habyarimana washakaga kwigurutsa umubano we na FDLR ndetse n'ingendo ze i Kinshasa azigaragaza nk'izidafite aho zihuriye nawo. Ati ribanda cyane ku byo wagaragaje ko ingendo zawe ati zihoraho i Kinshasa zari ingendo zihariye, no kuvuga private. Ati gisubizo cyanjye ni iki ni igitutsi ku nzego zacu zose z'ubutasi. Ati waba uvuga abantu basanzwe cyangwa se ibigo. Yongeye ati ibikorwa byawe by'urugomo ati guhera mwaka wa 1994 byakomeje kandi kugenda byisubiramo, aho kuba mu buhungiro wishimye aho gushaka akazi mu Faransa wahisemo kwinjira muri arena, no kuvuga mu kibuga. Atukorana na FDLR igizwe n'abajenosideri na Perezida Felix Tshisekedi mu gutegura ibikorwa bigamije kugira nabi igihugu cyawe cy'u Rwanda. Nduhungirehe yamweretse ko mu byo yakora byose u Rwanda rufata umubano we na Tshisekedi na FDLR nk'ikintu gikomeye, ariko ntugire impungenge ibyo bikorwa tubifata nk'ibintu bikomeye. Ambassadeur Olivier Nduhungire yongeye kandi kwibutsa ibikorwa bibi byaranze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal, birimo urupfu rwahoze ari Perezida wa Repubulika ya mbere Gregoire Kayibanda, Fekula Nyiramutarambirwa, Silvio Sindambiwe, Abatutsi bishwe muri Murambi, Kibirira, Bugesera, Mukingo mwaka wa 1990 na Agathe Uwiringiyimana wari Minisitiri w'Intebe n'abandi. Yibukije umuhungu wa Habyarimana kandi ko abakobwa bamushinje imbere y'urukiko rwa gisirikare mu Bubiligi kwa 22 Kamena mwaka wa 1994 bamurega gukangisha kurasa yifashishije Vector R4, imbunda yakundaga kwitwaza mu murambo wa Agathe Habyarimana Uwiringiyimana wari wishwe mu gitondo cyo munsi. Perezida Paul Kagame ku itariki ya 6/2026 nawe yavuze ku bucuti bukomeye cyane buri hagati y'umuryango wa Habyarimana n'umutwe wa FDLR, wiyemeje kandi guhuza umugambi wayo, ndetse kuri ubu ukomeje gusura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushimangira ubucuti bwe na FDLR. Umuhungu wahoze ari Perezida w'u Rwanda wagejeje iki gihugu muri Jenoside n'abandi bafatanyije kandi bakomeje gusura Kinshasa mu rwego rwo kwagura imikoranire yabo na FDLR kandi bagahabwa ikaze. Kugeza ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati y'7,000 n'10,000. U Rwanda rwerekana ko uretse abarwanyi b'uwo mutwe unubakiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside, ari nayo kandi ukomeje kandi gukwirakwiza mu yindi mitwe n'ingabo za leta ya RDC bikorana.
mu mpera za 2025 byamenyekanye ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango wa Juvenal Habyarimana wo mu Faransa batangiye kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babinyujije mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Amakuru yizewe yavugaga ko Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganyaga kandi guha FDLR ibikoresho bihagije byayifasha kubona abarwanyi bashya kandi habwe ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana azaba ari bo muyobozi mukuru w'uyu mutwe wa FDLR. Umuntu wa hafi y'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi yahishuye ko ubutegetsi bw'iki gihugu buri gukorana na Jean-Luc Habyarimana n'abanyamuryango be b'ihuriro rya RNC Rwanda National Congress riyoborwa na Bwana Kayumba Nyamwasa n'ita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyoborwa na Padiri Thomas Nahimana. Byagaragajwe ko Tshisekedi kandi yateganyaga inama yo ku rwego rwo hejuru i Kinshasa mu ntangiriro za 2026 yagombaga guhuza abantu mu mitwe y'iterabwoba bita abatavuganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye cyane gishobora kandi guhunganya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo. Ku itariki ya 4 Gashyantare 2026 Tshisekedi yari muri Amerika mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga busaba abagize inteko ishinga amategeko b'Abanyamerika gusunikira ubutegetsi bw'icyo gihugu gufatira ibihano u Rwanda kubera uruhare arushinja mu ntambara y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisa naho urugendo rwe rutamuhiriye kuko yeretswe ko kugira ngo haboneke amahoro arambye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington biteganya ndetse na Wazalendo. U Rwanda rwanagaragaje kenshi ko udashobora kandi gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Mbere yuko tujya kuri Madame Jeannette Kagame, reka mbanze mbabwire ko Perezida Donald Trump yashinje Ubwongereza gushaka kumufasha mu ntambara yamaze gutsinda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye Ubwongereza ko badakeneye ubwato bwabo bunini cyane bwifashishwa mu kugurutsa ndetse no kugushaho indege. Ashinja Minisitiri w'Intebe Keir Starmer gushaka kubafasha mu ntambara bari bamaze gutsinda. Kuva Amerika na Israel byagaba ibitero kuri Iran ku 28 Gashyantare 2026, Washington yari yizeye ubufasha bwabo mu Burayi cyane ko ari inshuti. Ni nabwo rero yasabye Ubwongereza kubafasha mu buryo butandukanye. Amerika ishaka kandi gukoresha ibirindiro by'Ubwongereza ariko kuba ibamba. Adaciye ku ruhande, Perezida Trump yagaragaje ko atishimiye uburyo Ubwongereza butafashije byuzuye Amerika ndetse bugatekereza kabiri ku kuyiha ibirindiro byabwo ngo ibikoreshe ku kugaba ibitero kuri Iran. Kuri inshuro abinyujije kuri Truth Social yagize ati Ubwongereza wahoze ari umufatabikorwa wacu cyane ukomeye ndetse bishoboka ko ari we wari ukomeye cyane mu bo twagize kera kabaye. Yagize igitekerezo gikomeye cyane cyo kohereza ubwato ati bwikorera indege mu burasirazuba bwo hagati, ibyo ntacyo bitwaye Minisitiri w'Intebe Keir Starmer, ariko ntabwo tubikeneye, ariko tuzahora tubyibuka. Ntabwo dukunda abantu binjira mu ntambara twamaze gutsinda. Guverinoma y'Ubwongereza yerutse kandi kugaragaza ko itagomba kwijandika mu ntambara yo gutera Iran bijyanye n'uko nta nyungu yari ifite mu guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'Intebe Keir Starmer aherutse kubwira abagize inteko ishinga amategeko ati Perezida Trump yagaragaje kutishimira icyemezo cyacu cyo kutagira uruhare mu gutangiza ibitero, ariko ni inshingano zanjye kugena ibiri mu nyungu z'Ubwongereza. Icyakora Trump yavuze ibi mu gihe indege za Amerika ziherutse kandi kugaragara zigwa ku bibuga by'Ubwongereza, bigaragaza ko Washington yatangiye kandi gukoresha ibirindiro byabwo cyane cyane mu bikorwa by'ubwirinzi nk'uko amakuru abishimangira. Ikaze rero muri aya makuru yacu mbabwire ko ari inkuru ikomeye cyane, ni kuri Madame Jeannette Kagame n'umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko ku munsi w'ejo rero yari umunsi wahariwe abagore muri rusange. Inavuga ko rero ni inkuru nziza. Madame Jeannette Kagame akaba rero yarifurije abagore umunsi mwiza wabahariwe, abibutsa rero kwiyitaho. Madame Jeannette Kagame yifurije abagore bose umunsi mpuzamahanga w'abagore mwiza, abibutsa kwiyitaho, kwigenzura amarangamutima, kwikunda no kwita ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ni ubutumwa yatanze ku itariki ya 8 Werurwe 2026, umunsi u Rwanda n'isi yose muri rusange byizizaho umunsi mpuzamahanga w'abagore. Mu butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Madame Jeannette Kagame yibukije abagore kuzirikana indangagaciro zabo, kumenya imipaka batagomba rero kurenga no gusigasira ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Yakomeje agira ati kuri uyu munsi rero twizihiza abagore, ati ndabasaba rero kongera kandi kwigenzura amarangamutima, imico, imyitwarire, ati mumenye kwibungabunga byose kandi bigamije kwiyubaka. Yongera ati uyu munsi rero
wongere kubibutsa ko uko mukunda abandi mukabitaho ukabamenya namwe aribyo bibakwiriye, uko mwita ku buzima bw'abandi namwe mwite ku bwanyu, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe. Umunsi mpuzamahanga w'abagore ugamije kuzirikana uruhare rw'umugore mu iterambere ry'isi, gusuzuma aho uburinganire bugeze ndetse no gushishikariza abantu gukomeza guharanira uburenganzira bw'abagore. U Rwanda rwizihije uyu munsi hazirikanwa uruhare rw'abagore mu iterambere ry'imiryango n'igihugu, hanakorwa kandi ibikorwa bigamije kongerera ubushobozi ndetse no kwimakaza ihame ry'uburinganire. Kuri iyi nshuro usanze kandi ari cyo gihugu gifite umubare munini cyane w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko, bavuye kuri 12% mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1996 bagera kuri 63.75% muri 2026. Ibyo si imibare gusa, ahubwo ari impinduka ikomeye cyane mu mibereho n'imitekerereze y'umuryango nyarwanda. Inkomoko y'umunsi w'abagore. Imbuto yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore yatewe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1998 ubwo abagore 15 bakoraga imyigaragambyo muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba kugabanyirizwa amasaha y'akazi, guhembwa neza n'uburenganzira bwo gutora. Hashize umwaka umwe ishyaka Socialist Party of America ryatangaje bwa mbere umunsi wahariwe abagore muri icyo gihugu. Igitekerezo cyo kugira uyu munsi mpuzamahanga cyazanywe n'uwitwa Clara Zetkin, impirimbanyi y'umukomuniste yaharaniraga uburenganzira bw'abagore. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 10 uyu mudagekazi yatanze iki gitekerezo mu nama mpuzamahanga y'abagore b'abakozi yaberaga i Copenhagen. Igitekerezo cye cyashyigikiwe n'abagore bose 100% bo mu bihugu 17 bari bateraniye muri iyo nama. Umunsi mpuzamahanga wa mbere w'abagore kandi wizihijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 11 mu bihugu bya Autriche, Denmark, Ubudage n'Ubusuwisi. Umuryango w'abibumbye kandi watangiye kwizihiza uyu munsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 75. Uko rero nari nabibabwiye, reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakira imirambo y'abasirikare 6 bayo bishwe n'ibitero bya Iran. Imirambo y'abasirikare 6 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika abiciwe ku birindiro byayo muri Kuwait yakiriwe mu cyubahiro n'umuhango wabereye ku birindiro bya Dove Air Force Base biherereye i Delaware kuwa gatandatu. Donald Trump n'umugore we Melania Trump hamwe na Vice President JD Vance bari mu bagiye gucyubahira abasirikare. Abasirikare 6 kandi baguye mu gitero cy'indege ya drone cyagabwe na Iran ku itariki ya 2026 ku birindiro by'ingabo za Amerika biherereye muri Kuwait. Iran rero yarashe muri Kuwait yihorera ku bitero Amerika na Israel biri kuyigabaho kuva ku itariki 28 Gashyantare 2026. 6 bishwe n'iki gitero bari muri batayo 103 bari bashizwe gutanga ibikoresho n'ibindi bikenerwa ku ngabo za Amerika hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati. Abaguye muri iki gitero barimo Sergeant Declan Coward w'imyaka 20, Captain Cody Cook w'imyaka 35, Major Jeffrey O'Brien Chief Warrant Officer ndetse n'uwitwa Robert Marzan, Sergeant First Class Nicole Amol ndetse na Sergeant First Class Noah Tier James w'imyaka 42. Birindira abasirikare rero bariho byari bizitijwe inkuta za beto, ariko kandi bikaba bitari bifite igisenge cya beto cyabasha rero guhagarika ibisasu bya misile. Perezida Trump aherutse kuvuga ko yiteguye cyane kandi ko umubare w'abagwa mu ntambara arwana Iran uzakomeza kwiyongera. Ati ndabyiteguye nubwo mu byanga, ariko nabyo ni kimwe mu bigize iyi ntambara muri rusange. Ko rero ari amagambo y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakomeje kugenda agarukaho. Hanyuma rero mu yandi makuru wakomeje kugenda avuga ati nta bandi dukeneye mu ntambara twamaze kandi gutsinda, niko Trump yabwiye Customer w'Ubwongereza. Nahoze mbigarukaho mu kanya gatoya, ariko hari amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa, reka nkomereze kuri iyi nkuru tureba ku bijyanye n'intambara ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Biravuga ko hatangiye gukoreshwamo ibijyanye n'amarobo kuva Uburusiya rero butanguje intambara yeruye kuri Ukraine. Iyi ntambara igenda ibamwo ubuhinga bwa none bwo ku rwego rwo hejuru. Ikirere cya Ukraine cyabaye isibaniro rya za ndege zitajamwo abadereva drone, zaba izamaneko canke se iz'intambara, mu gihe mu kiyaga ca Cirabura naho rero amato atajamwo abadereva abangamiye ingabo z'Uburusiya zirwanira mu mazi. Ubu Ukraine yahisemo kandi umugambi ukomeye cyane wo kurungika amarobo yahawe ibirwanisho ku rubuga rw'intambara. Aya marobo azwi ku izina rya UGV cyangwa se Uncrewed Ground Vehicles.
kogereranya n'igendeshwa zo hasi zitarimo abazitwara amaze kwerekana ko ari kirumara mu buryo budasanzwe. Hari amakuru avuga ko aya marobo amaze gusubiza kandi inyuma ibitero by'Uburusiya, eka mbere akanafata kandi impiri ingabo z'umwanzi. Biravugwa ko mbere kandi aya marobo ati rubura kigongwe ya Ukraine ayo Uburusiya amaze gukubitana atangabo ziri hafi. Major Alexander Afanisiev wo muri brigade ya Kitu ya Ukraine atwara batayo ikoresha amarobo abona ko iki ari ikintu cya mbere ku isi. Ati intambara z'amarobo zaramaze kandi gutangura kandi zirateye ubwoba. Bumwe mu buryo iyi brigade ikoresha aya marobo ni ukuyambikaho hejuru inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Major Afanisiev akaba agira ati amarobo ashobora kandi kurwanira mu burere, ati bushobora kandi kutinjirwamo n'umuntu kuko ni imashini zidatinya akaga canke ngo zitinye urupfu kuko so umuntu. Ibatayo yiwe isanzwe kandi ikoresha amarobo yo ku butaka yikoreye ibibombe kandi ubwiyahuzi kamikaze mu gusenya ibirindiro by'ubwisho bw'umwansi. Hanyuma rero mu gihe amadrone yo mu kirere yayo atera urwamo, aya marobo yoyo ntajwi na rimwe riburira umwansi ku gitero kigomba kibe. Icegera ca komanda ya brigade 33 ikoresha imodoka by'intambara bitamenwa n'amasasu asanzwe azwi ku izina ritazirano rya Afghan, avuga ko IGV ya Ukraine yari yambitswe inkoho rutura. Yatangiriye imodoka y'Uburusiya yunguruza ingabo, iyindi robo nayo kandi yamaze amayinga akingiye ikirindiro cy'ingabo za Ukraine. Hagati Afghan aremera ko hari inzitizi ku rugamba kuri aya marobo rubura kigongwe mu buryo kandi akora, kandi ko zimwe muri zo arizo bishyiriraho ubwabo kubera amategeko mpuzamakungu agenga intambara. Ati ama UGV ya none ku ruhande rumwe arikoresha, arashobora kandi kwigendesha iyo nyene, arashobora kandi kubona no kumenya umwansi, ariko nubwo biruku ingingo yo kurasa ifatwa n'umuntu uyikoresha. Amarobo arashobora kandi kwihenda ku muntu mubi canke agatera inzirakarengane, nico gituma rero ingingo ya nyuma kandi itegerezwa gufatwa n'uyikoresha. Ibi bisigura ko ahanini amarobo akoreshwa ku rubuga rw'intambara agenzurirwa kure, ndetse bazikoresha bifashishije ubuhinga bwa internet bari ahantu hatekanye. Aya ma UGV ya Ukraine kandi arashobora kwiyambikwaho ibikoho birekura amagrenade cyo kimwe n'ibikoho birutura, kandi arashobora kandi no kurungikwa mu turere twuzuye amamine canke se turimo inzitiro n'insinga. Uruhara rw'ama-UGV y'intambara rugiye kandi kwiyongera vuba nk'uko bivugwa n'uwitwa Valery Zurigny yahoze arongoye igisirikare ca Ukraine, ubu akaba kandi aserukira igihugu mu Bwongereza. Avugira mu kigo ca Chatham House c'abahinga mu kwihweza ibintu n'ibindi bariko kandi barabara bakazoza kwirwanisho, yavuze ko ingendeshwa zitarimwo abazitwara zitazakoreshwa kandi ubwazo nyene, ahubwo zizoba zigize ikiguri kinini cyane k'indege zitajamwo abadereva, zigenzurwa n'ubwenge bukorano intelligence artificial intelligence cyangwa se intelligence artificielle nk'uko amakuru abivuga. Mu gihe kitari kure kandi tugiye kubona ibitero bizuba kandi bikorwa n'amadrone 70 canke mbere amajana aca mu mpande zose, haba mu kirere, ku butaka no mu mazi icarimwe. Uravye ingene amadrone kandi ashobora guteza akaga ku bantu bari ku rubuga rw'intambara, vyabaye ngombwa ko higwa ubundi buhinga. Ingabo zirwanira ku butaka ni intasubirizwa, ariko gusa zikeneye gushigikirwa n'ama UGV nk'uko bivugwa na Major Afanisiev. Ukraine irashobora kandi kwemera gutakaza amarobo, ariko ukuri nuko idashobora kandi kwihanganira ugutakaza abasirikare biteguriye urugamba. Igisirikare ca Ukraine gisanzwe gihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cyo kubura abarwanyi, kandi gusubiriza abagwa ku rugamba ni ikintu kiriko kiragorana uyu munsi wa none. Uburusiya bwonyene busanzwe buriko kandi barahingura ku bwinshi amarobo y'intambara nka robo zizwe ku izina rya Courier nk'uko bivugwa mu binyamakuru vyo mu Burusiya. Iyi robo ishobora kandi kwambikwaho ibikoho birekura umuriro, ibikoho vya rutura mu bisanzwe vyambikwa kuri vya imodoka vy'intambara bitemerwa n'amasasu asanzwe, kandi ishobora kandi kwigengesha yo nyene amasaha ashika kuri 5. Igisirikare c'Uburusiya gisanzwe kandi gikoresha amarobo y'ubwiyahuzi azwi nka Lyagushka Frog in, no kuvuga igikere, no kuvuga mu kurandura ibirindiro vy'ingabo za Ukraine. Yulia Pritsky
ni umuyobozi nshingwabikorwa wa David Royle, ni kompanyi ya Ukraine ikora amarobo yo ku rugamba. Avuga ko kubera Ukraine n'Uburusiya byose biriko kandi bikora amarobo y'intambara kandi akomeye, ari ikibazo cy'igihe gusa imbere y'uko aya marobo atangura gutana mu mitwe hagati yayo ku rugamba. Ati bitebuke tuzokwisanga mu gihe cyo izi ngendeshwa zitajamwo abashoferi zizokubitana n'izindi ku rubuga rw'intambara. Intambara z'amarobo rero kumbure, ati abantu bashobora kandi kuba bazumva nk'imigani, ariko nta migani ku rubuga rw'intambara. Nico gihe tugezemwo imusi wa none. Ikompanyi yiwe iriko rero irondera ubuhinga bwo kungene amadrone yayo yo ku butaka azoshobora kandi gusubira inyuma mu gihe itumanako kandi hagati yayo n'ayakoresha izi robo zicitse. Mu bihe biri imbere kandi ikompanyi ishaka ko amarobo yayo yoyo ahabwa kandi ubuhinga bwo gushobora kandi kwigendesha yonyene ahantu agakora igikorwa cayo nk'ukuneka aho umwanzi ageze, bibaye ngombwa akamurasa, hanyuma rero inyuma y'igihe kanaka agasubira ku kigo. Iyindi kompanyi ya Ukraine nyene ikora amarobo yitwa Tenkol yahinguye ayarenga 2000 mu mwaka w'iheze wa 2025 akoreshwa n'igisirikare cya Ukraine. Umukuru wayo yitwa Maxim Vasilenko yiteze ko muri uno mwaka wa 2026 azosabwa guhingura ayababa 40,000, ni ukuvuga nibura 10% akazuba afise n'ibirwanisho. Ingendeshwa zo hasi zitarimwo abazitwara zizuba kandi kirumara aha nta gukerekeranya. Mu gihe biri imbere witwa Vasilenko abona ko amarobo azakoreshwa mu ntambara nk'uko umuntu akoreshwa. Ati ntibizoba bikiri umugani. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize kugira igitondo cyiza, mbifurize kugira ibihe byiza muri rusange. Hanyuma turaza gusubira mu makuru masaha ari imbere. Hagati aho ngaho mbashimira mwe mwese mwakomeje kwa natwe, cyane cyane abari mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, namwe muri mu Rwanda, ariko kandi namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu Bwongereza, mu Faransa, mu Bubiligi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi hatandukanye. Mugire ibihe byiza.